District Ribohairu mentah kalangat hak jengpang COVID-19 dah kejeng ebit kenyang jengpang jong wei ubrio ubalah nyukulai senam karta ubana kesenang samlem kabadai kejengja kabanengkong hak district nadu bakajela kalaya kun ya kejeng sapriang jong kanika klam yau ni ubrio la pentikina ba ulayo kejengpang men hak sibaar jong kata yau hadien kejeng sya sumar ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayau. Unio beriau udah ubanengkong banyo ekene kejengpang ubam dan jengedai satya bat kayeng kesem jong kitrai ke Bethany Hospital ne ubarung bami hakene ke hospital bat umdairu ubarang syuan jengwan na syabar kejela kumbalong ki wei pat kisamla ki bayo ekene kejengpang unio beriau ulapoi tia apang ha ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Hajayau ha ka hinyo trik ujeliu namar kejengpang shitmet bat ki wei kibor ke hospital habi ke jinglong ka kot ka khia ajungu kila suba jor bu ula bandon ke kejengpang COVID-19 bat namar budan kini kidak kishin jong kejengpang ke hospital kelashim kia bha bat kela pentia u ha ka kamera ke bamarwei bat ki doktor bat ki nurse basumari uru kila phong di kijan yada ne ki personal protective equipment banlat na kejeng yebet na kene kejengpang na kaliang ki doktor ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital kila pentikna bakem shim lapane kle satia uni nongpang bat ki weipat bat kinong sumaru kila shim ya barok kilat jeng yada ban sumari u Namar kata kila kentui kipat ba bakem dai bantiang nes nguthuk bakla halor kejeng sumari uni ubriau hakane ke hospital. Nagaliang jugi bor sarkar kila subajur bo uni ubriau ula bania bed uni kunyang jengpang na uwe persa kurem ubadai unong nya atrok ubanang wan pai manaka arburu tarik ubanai jembang na beltola hakajela asam. Tila don lupa dengan simptom ubadai jong covid simptom. Timasun poi hospital hi ki doktor kila ara be cipo isolation ward. Kila le be ke thorough ban check up kuni kata ibar khoi nomor ba kila suspected covid tehadin nangta dia nomor ba galong symptom baro galong covid di hapha ega test immediately ke test bala daple ega test bala lab ba galong di positive case tingi page ega traveling history kumde beri balik sebar no ni buan na sebar balik sebar di benda tang ega tracing kontak hi don kam Tiga berdei buat ki bahayang bahasa mi turu la advice beri benda quarantine. Benda ru idon hapo rawat hospital kidang sumarang tu marharbat hospital idon la jongka isolation ward ka baki treat yaki covid patient tu. Baki banyak nei yo ekani Jepang. Mono monra. Ngila da le ek ega ba devan ward ega tracing contact jongki ega travelling history berkhoi nam sudah kat ke ba kendo you berkhoi nomor bagaimana ban cuy gumtu nomor kelak benong ban ni kene ka community spread di banyada ya kenu ke bolong community spread ke sarkar kelas sim ya borok ki jingkit kli ke protokol ke boleh bela ban pen biang dan mata ke jengkam dan mata ni jimpa Kibor Hospital ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Maria pentikena bu ubriau ulabet ukunyang jengpang COVID-19 kila pentip marmar syakibor ke sorkar jela bagian syim kilat kelenti banadai ke jeng sapriang jokane ke jengpang ha samlem bad igi brio ki ba uni urang ba ulai kendo nagaliang ke bor sorkar kala syim mardor kilat bad kalalum mardor ya barok ki brio ke be kendo yu ki badan sau pulai ngot baro bad igi ni brio le syim nong muna banle ki tes bad lapha pen kerpang ru yaki bagian ampene kle ela dia bad ki wei pat ki brio ha ke snong Hagani kesingi ke sarkar kelap penbena pan kerkut no akayeng kesem jong uni ubriau ha samlem ban amdan syu ki barung bami. Katkum kejing pentip jogi bor sarkar kakai pot jong kejing le tes sekini ki sapulai ngut ki briau kalawan poi ha kesingi balang jong katayo balasyam bak result kalong negatif ne bakim shimlayo inu kenyang jingpang. Ndrai kejing bot dia ne kakot kakhya jogi ki briau kadang ya cekmat ban pentikena bagian omlong kinok pensapriang ya kejing pang ha kasnong. Kalong ba hadin ba la yo in report badan ko positive case report district ni na le ki contact tracing tan ke immediate family jong itu but kidon kumaka to kan ki number baru khai ki to ki family member ni la test rengkat lang bat ki primary contact jong i bade ki bat de ki ramadan ni ki no di ai ki ai kerti ni ye ki baru na de test but baru report jong ki ke negatif dekata higa island sini ba ni dang long safe itu ibarat international te hopefully ba nilaban yung man min on ba ni dang long free tamba ko wei ki ni ma ini imama idan po yen family che te kata higa pen sim jing ini ban identify na ban zero income ba offering ba
manoi tai iyo na so that's why som haya corporateแบบนี้บะพินช่องขอให้ยังมีหลานเป็นเด็กอยู่ในกันแบบนี้หลานลับอีกจริงชิชันในกับวันกันนี่ก็จะต้องน้ำตาประเดบัดก็ไว้รู้กันได้บัญชาอิมันก็บันนาบาชโนบันรุชโนnama baru ni sebelum market jengking ni nama yo jengking ada jalan sebab kendai ngot kibri hari ni saus no hapo ki saus pa ye saus pa kendai kibri te ada one no de kibri dan kan keluar ke jengking ke jang ni te na ta ni oi ki no penyak senang semua ha buat sya no ban one national buhai senang jengking hakini ki pot